Tog dana, 29. prosinca, nakon potresa u uredu gradske uprave u Petrinji, Gabrijela Cindrić je od 12:20 do 16:30 za nju beskonačna 4 sata na svome radnome mjestu bila zarobljena u ruševinama. Ja sam se krenula dizat odmah, ali nisam mogla ni ruke, ni noge, nikud. Sad je prošlo već skoro 2,5 mjeseca, ali ne volim se vraćati na to. Ne osjećam se dobro kad to spominjem i sad mi je malo... Nije mogla disati. Nitko nije vjerovao njezinim roditeljima da bi ona mogla biti i dalje u zgradi. A onda su došli oni, Kruno i potražni pas Drako iz HGSS-a, koji su je pronašli u prostoriji zatrpanoj ciglama. Kad je počeo lajati, kad sam bila tamo i to mi je bilo evo ih, neko je došao, našli su me, idemo odavde. Oni kad su došli, sunce je granulo. Eto, kad su oni došli, ja sam znala da će biti, da će ju naći, bez obzira na ishod. Danas je dan kada Gabrijela i njezina majka upoznaju spasitelje. Toliko smo vas želeli upoznati. Ljepota mi. Počela sam plakat. Nisam čovjeku ni zahvalila sad. Toliko emocija mi je bilo i... Ne može se to riječima opisati. To je nekako duševno bogatstvo, mira i u isto vrijeme i veselje i sreća i vrh svega. Susret koji ću pamtiti dok smo živi. Emotivnom susretu pridružio se i Neven Putar, voditelj K9 timova. U gorskoj službi imaju 36 licenciranih potražnih timova koji su spremni i za potragu u ruševinama. U potresom najpogođenije područje stigli su već nakon nepunih sat vremena. 5 ljudi su uspjeli pronaći, među njima i Gabrijelu. Ne znam kaj bi rekao. Viš da ja sa svojih 60 godina sad mi suza krenio. Kužiš. Spašavanje života vam pruža jedan osjećaj koji ne možete opisati riječima, nema ljepšeg od toga. To nam je nagrada. Kruno, koji je spasio Gabrijelu, se u HGSS uključio prije gotovo 30 godina, a zadnjih 7 radi sa psom Drakom. Mnogo je treninga i potraga iza njih, a Drako Kruni znači mnogo. Kaj mi znači, više od svega. Prosti. Kaj mi znači. Drako je prije svega nekakav naš član kod kuće, ali kad bi ga mogli uspoređivati sa čovjekom. Znači, on je jedan veseljak, društvenjak i nestaško. Ja se inače bojim pasa, jako. I onih najmanjih. Ali ovo danas s Drakom nije bilo... Ne znam šta se dogodilo posebno, ne znam. Gabrijela ima povredu noge i još se oporavlja. No ova priča ima sretan završetak, zahvaljujući čovjeku i psu, koji čine jedan potražni tim. Ja sam sretna što sam uopće tu i što sam živa, ta noga. Oni kažu dug oporavak, ali meni je ovo sad već brzo. Najljepše što ti se može dogoditi, da je dijete živo i zdravo.